Mwaramutse neza mwebwe mudukurikira kugeza TV. Iyi ni channel yanyu ibagezaho amakuru ndetse n'inkuru zicukumbuye. Njye ugiye kubagezaho aya makuru nitwa Mbarushimana Eric. Dore ingingo z'amakuru tugiye kubagezaho. Abahoze ari abarwanyi ba FDLR basubijwe mu buzima busanzwe. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abavuga ko Ruzizi M23 yayivuyemo ngo ntabwo ari byo. Muri Amerika haravugwa yuko umuhora wa Hormuz ugiye kuzatuma isi yose isenyuka. Wowe udukurikiye bwa mbere Kugeza TV ndagusaba kugira ngo kande subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru ndetse n'inkuru zicukumbuye. Urakoze. Reka tugaruke mu kanya tubagezeho amakuru arambuye. Amakuru yacu reka tuyahere mu Rwanda aho abahoze ari ingabo zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda FDLR ubu ngubu bagiye gusubizwa mu buzima busanzwe. Ni mw'iri joro ryo ku itariki ya 31 ubwo bishimiraga yuko u Rwanda rwabakiriye neza ndetse rukabaha ibisabwa byose kandi ari abarwanyi barwanyaga igihugu. Ni ku urwo rwego rero uyu munsi ku itariki ya 31 baza gusezererwa abasirikare, bikaba ari icyiciro cya 76 ariko hagatangizwa n'ikindi gice cya 77 nk'uko u Rwanda rubitangaza. Haravugwa rero yuko haza gusezererwa abantu bahoze ari ingabo zirwanya u Rwanda aribo bita FDLR, ndetse ejo hakaba harabaye umupira wahuje bano bahoze ari abasirikare barwanyaga igihugu. Bavuga rero yuko bishimiye u Rwanda ndetse babonye ko ari igihugu giteye imbere. Iyi gahunda yo gusezerera ingabo zirwanya igihugu ni ku nshuro ya 76 zibaye kuva jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yarangira kugeza uyu munsi muri 2026. Abahoze rero ari abarwanyi ba FDLR bavuga yuko abatabizi bicwa no kutabimenya, ndetse n'abari mu mashyamba bashatse bataha kubera yuko u Rwanda rufata abanyarwanda bose kimwe. Ni kuyu wa 30 z'ukwezi kwa gatatu 2026 bavuze yuko u Rwanda ari igihugu cyiza kandi kitarobanura. Abasirikare rero bishimye ndetse bakinnye umupira, bahawe ibyangombwa byose. Uyu munsi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu 2026 bari bwasubizwe mu miryango yabo nk'uko bitangazwa. No gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari ingabo ndetse no gukurikirana ubuzima bwabo igihe cyose bageze mu miryango yabo. Rero abasezerewe ku cyiciro cya 76 higanjemo abagabo ndetse n'abagore bo mu myaka mito ubona yuko ari abagiye mu gisirikare nyuma ya jenoside, ariko hakabamo n'abakuru babo b'abasaza. Aba rero bishimiye muri rino joro ryo ku itariki ya 31 basabana ndetse bagiye gusubira mu buzima busanzwe. Ahangaha rero ni Mutobo niho bari barishimye rero, bavuga yuko imyaka batinze mu gushaka kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda yababereye igihombo, ndetse ko bagiye kuza bakiyubakira igihugu. Ngibyo rero ibivugwa ahangaha mu Rwanda kubyerekeranye n'aba basirikare, ariko tutavuze ko mu Rwanda n'ubundi gahunda iriho nuko bano bantu bagaruka bakubaka igihugu cyabo kugisenya. Nkuko amakuru tujyakesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye bivuga ku nkuru zo muri Kongo, ubu ngubu mu bice M23 yafashe bimwe na bimwe ngo yarabirekuye, ariko hari n'ibice byagiye bivugwa ngo M23 itigeze irekura, ari ibihuha by'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Rero nk'igice bita ngo Fizi M23 ngo iracyagikontorora, ntabwo kiri mu maboko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko tugenda tubikesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye bivuga inkuru nyamukuru zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ahubwo ni ibinyamakuru byagiye bibikwirakwiza kugira ngo bumve yuko M23 ngo iri hafi no kurekura Goma ndetse na Bukavu ndetse n'ibindi bikorwa. Ariko ubu aho M23 ngo yarekuye nabo ngo ntago babayeho neza, kubera ko ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo ngo zirimo ziragenda zigafata
amatungo zikayarya ndetse zikanafata n'abagore ku ngufu. Abaturage batuye muri ibyo bice rero barimo baravuga bati nahimana tukabona abaturengera, naho ubundi urugamba rwo ntago rwashobora kugenda neza ndetse ntago dushobora kubaho neza mu gihe M23 ndetse n'abandi bashyigikiye M23 badufasha. M23 rero yo iravuga yuko ibyo kurekura uduce yagiye irekura atari kugira ngo inezeze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ari ukubahiriza amasezerano ndetse no kugira ngo umuturage abeho neza, dore ko ubu ngubu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo kugenda ifata ibitero by'indege za kamikaze zikarangiza zikarasa mu baturage ndetse abaturage benshi bakahasiga ubuzima. Bityo rero M23 kugira ngo yerekane yuko yemeye ubushyikirano, yemeye kurekura utwo duce. Ariko nubwo bwose M23 irimo kugenda iva mu bice yafashe, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi we ntabwo aryamye, ntabwo asinziriye, kuko ari kugenda yegeranya imbaraga ndetse ashakisha ikintu cyose cyatuma M23 irekura ibice yafashe. Ni kuri urwo rwego rero perezida Felix Tshisekedi mu mbwirwaruhame yagiranye n'abayobozi yavuze yuko ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gutangira kuza gutoza igisirikare kugira ngo ishobore gutsinda abashaka ngo gufata ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakabugira ubwabo. Felix Tshisekedi yavuze yuko ubu ngubu Amerika igiye gutangira gutoza ndetse igatyaza abasirikare ba FARDC ndetse ikabaha amahugurwa atangaje ku buryo bashobora kujya barwana bagatsinda abarwanya ubutegetsi. Felix Tshisekedi yavuze ko ubu ngubu atari ibyerekeranye n'urugamba gusa, ahubwo Amerika igiye gutangira gushora imari yayo mu kubaka imihanda ndetse kubaka amashuri ndetse no gutoza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze bakihimura ku mwanzi bakamutsinda ruhenu. Perezida Felix Tshisekedi yakomeje ababwira yuko urugamba rwo kubohora igihugu ndetse n'iterambere bagomba kubigeraho byanze bikunze, kandi yuko bagomba gutsinda ababarwanya nta terabwoba babashyizeho. Reka rero amakuru yacu tuyakomereze mu Burundi, aho umugabo afunzwe imyaka 3 yose. Uyu mugabo akaba yarashinzwaga ubugambanyi, agambanira igihugu ndetse no gushaka guhirika ubutegetsi bwo mu Burundi. Uyu mugabo rero Evariste Ndayishimiye yaramufashe aramufunga. Uyu nta wundi nuwo bita Guillaume Bunyoni, akaba yarahoze ayobora polisi yo mu Burundi, akaba yarafashwe agafungwa ashinzwa yuko ashaka guhirika leta y'u Burundi. Uyu mugabo rero bamushinza ibintu byinshi cyane, kuko bamushinza gufasha ingabo zishaka guhirika ubutegetsi ndetse bakamushinza no kuzitera inkunga, bamushinza gukwirakwiza ibihuha ndetse bakamushinza kugambanira igihugu. Uyu mugabo yarafashwe arafungwa mu myaka 3 ishize ndetse akatirwa igifungo cya burundu, ariko kuri iyi tariki ya 30 nibwo hatangiye kuvugwa amakuru y'uko uyu mugabo ngo yararwaye, ngo ariko akaba yafunguwe kubera ikibazo cy'indwara. Guillaume Bunyoni bavuga yuko imitungo ye yose yari yarafatiriwe kubera yuko bavugaga yuko atera inkunga abarwanya ubutegetsi bw'i Burundi. Ariko ubu ngubu inkuru iravuga yuko uyu Bunyoni yarangije kurekurwa. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Mozambique, aho perezida wa Mozambique na perezida wo muri Kenya bahuye bagasinyana amasezerano mu byerekeranye n'ubufatanye mu bya gisirikare, mu mutekano ndetse no kubungabunga ubusugire bw'ibi bihugu. William Ruto rero hakaba yasinyanye amasezerano na perezida wa Mozambique ku byerekeranye no kuzajya barindana, ndetse bino bihugu bikaba byari bisanzwe bifitanye umubano. Ni ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 3 2026. Reka amakuru yacu tuyasoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran ndetse na Israel, aho bivugwa yuko ubu ngubu bano bagabo Iran ndetse na Israel ndetse na Amerika batarimo bavuga rumwe, ariko Israel ndetse na Amerika bakaba badafite ayo bamira nayo bacira, kuko umuhora wa Hormuz wabavugishije menshi, ndetse ubu ngubu Iran yo yamaze kubona yuko ariho yagikubita haryana bino bihugu bya Amerika ndetse na Israel, kuko yarangije kubafungira ku bintu byose bikomoka kuri peteroli, ndetse ibiciro muri bino bihugu kubyerekeranye n'ibyo kurya ndetse n'ingendo bikaba bitarimo gushoboka, kuko garoni ubu ngubu bimaze kwikuba inshuro zigera kuri 3 ku mafaranga bajyaga
bazaga bagura essence. Bityo rero Trump yarabakanze abwira Israel yuko nibataramuka baretse Hormuz bikomeze gukora ibijyanye n'ibikomoka kuri peteroli yuko izasenyagura amashanyarazi, ariko ibyo ntacyo byegeze bifata kuri Iran, ahubwo yakomeje ibikorwa byayo byo gusenya ubwato ndetse n'indege za Amerika. Ejo twarabiberetse yuko yasenye indege FC gatatu y'indege ikomeye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran rero iravuga yuko itazegera iterwa ubwoba n'iki gihugu, ahubwo izakomeza ibikorwa byayo. Wowe rero wakurikiye aya makuru ku Cyeza TV, wakoze, ngaho ugira umunsi mwiza. Ciao ciao.